Pemirsa tambis tigang dasa warsa durung nenin mewali kemargiang karya ngentek linggih, pengempon pura tanah luhur tanah lot raris ngerincikang antuk ngelaksanayan karya tingkat sani ageng ring warsa kalih tali patlikur. Sedurung kemargiang pacang kedulurin antuk mecikang parahyangan pura luhur tanah lot ring warsani mangkin. Sekretaris Pengempon Pura Luhur Tanah Lot Iputu Tony Wirawan Mausang dawag warsa siu 905 durung nanin kabecikang ring parahyangan pura. Kahanane mangkin sawetara pelinggih sampun sayan kaon napi malih pura inucap magenah ring sisin segara sane medue ombak ageng sane sida ngusak wangunan. Mecikang wangunan parahyangan pura luhur tanah lot puniki taler pina kecihne tur pangupaya ring sajroning raksa kelestarian DTW tanah lot sanes sampun kasu pina ke pura ring tengahing segara punika taler mangde sida ngicenin kahanan degdeg majeng pemedek ritat kala tangkil ke pura luhur tanah lot. Pemarginyane taler kemargiang maundagan santukan genah inucap mewah tur patut nyelehin kahanan ombak segarane. Ngenenin indik anggaran sane kabuatang anggen mecikang wangunan parahyangan ring pura luhur tanah lot Tony Mausang kirang langkung muatang 11 miliar rumasuk anggen ring pemargi upacara risampun puput kabecikang. Puspawati Bali Pos Nguningayang.